Za habatata mutaye munasamarine abakali banzire Eva wateba ya Adamu nabamunabwire banzire mibatsi za nikona nabamunabwire banzire mibatsi bakira batate baliki biriro wafu bulama ule moto katinye wenyu muchara bulama ule chibanza tinye wenyu muchara nakora na yegisabana abana banyoni banyana bagisakora gukora chapati kore mpiha abana nibinji benyegise nyegisama pichi na gise motoka na yegisakora kora chapati so abana ni bankundo mucyaro so emirimo ni nyinje nkakora abona rugiraho nagenta nagambara anko wanjogo afande mawa na mugenta anko nyowe embere yale mayo kuronda kasente tindashomere rondo oranteka Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media virankore Yes, all right. After bari Kore Media TV, MC Mashaka no Gomazina. Program na chibozo nkaburisho ari Kore Media TV kandi no chimanyangu nyowenesha nimbanesha kasava kanyama kasava kachi. Nimbanesha naro na bidi kandi nimbanesha roman minje munonga. Mabari munonga abari followinga kandi abarikuna Kore Media TV abatarakurugaho abarikwa n'umugirebera burahamwe ukashanga mu nzara Dubai, Orkata, Abu Dhabi, Saudi Arabia, UK, Japan, India. Abandi bari Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, abandi bari aho mu Uganda, Shangoro, Kampala, uri Ntunga, Moka, Sese, uri Banda, Fort Portro, uri mu Rembo Rwambara, buri hamwe za Bushenyi, twinaba isingiro, buri hamwe ho naho kubori aho kurebera Kore Media TV, tukunda munonga kandi tukugambira munywano witu ngo cyo rukora n'ikirungi munonga yebare kugumara Kore Media TV obutaragaho. Kandi ni kujya iwe otaka subscribe ngire basa ko no subscribinga sharinga program sharing abanywani bawe likinga kandi basa ko no commentinga zo mu comment section no commenting ahasigara buri kibazo basa ko nkitambara kurungi munonga program echa bari kuteka musente nabetaba Ifa Hair Care Center abone basangwa mu Rembo Rwambara Easy View Complex room number U14 na room number U56 abo bakuretire amashoki gabakazo mbekabyona bakweta perfume mbekabyona amashaga mikono mbekabyona za Nikres ngo kwanzi buri kimwe cyona bagarika tubakomaho bakugitiraho mbazi gukora nyashi imwa bakazi aho tinyewe tinyine kibunu nibakombazi osanga kibunu cyargejo na kisha kiti osanga ato osanga mukabaro karababire ubundi nakwecunda saye kibunu hatareba niwe cyawe kirene kimero mukire kace aza kugira atoreba cyagireho so mubashire nubashanga mu Easy View kandi hasigara mbase ko numbahagira buri kimwe kitambure kurunje munonga today mu studio za Kore Media TV twagaraka twabaretera umushongozi wa mani kandi ubinje mwakunzire umuturene mujya konka tutugarura umushongozi wo mazima tuturetera K2 Brian tumuturetera buzima akabasa gatirista kagaraka kataya yaho man today najenta cinkuza kubajemera kangari cyo muronde mbase kwa ni mureta kandi tubase kwa tuganira ukace nawe Brian K2 Brian nakwakira bazora musaba kutera bari Kore Media TV ahasiga tubase kwa mutengere turugumiza mu mesho nakwakira sevu kama wanje webale kunyakiraje nanye nashemerera kubano ntera kasimwe izoba uri konjira uti K Brian abantu hazane bakumbuzaho so ninsaba ngo oyizogaruke uzo yakura abantu so nanye nimbasima mwe muri yoko kandi bakumfollowinga mwe bale munonga mwe bale kunyakira kandi mwe bale no kunkunda no kunda music yanje so nimbasima munonga mwe bale munonga babari munonga hariketo kagira ngo nozaba nkai nyoni nzarwa Kasese Kasese chishwekaje nzarwa Kasese Kinyamaseke wanoza mu rukutero kutora bwera mpondwe MP wanyu noho MP owanje ezisaha ne bamweta Chiyonga Crispus Chiyonga niwe MP niwe kuvuga niwali yo ni yera tugambeje mazuma akarura kakasinga ninga kakiba nangwa akarura kakasinga je no musiza abantu nakora tayine buzibu no musiza ale kukunda gukora je nabantu so akakasinga je bamuhereza akarura abantu bakandi bamukunda Chiyongo kwe abazire bawo bakiriho bombe abazire bona baroho mzee yaroho na mukade bona baroho mzee wanu bamweto mzee wanyene bamweta Masareka Charles Bengwa
kandi mukade wawe mukade wanjye bamwita Muhindo Yosefina. So baryokwe kandi umucyara wawe umucyara wanjye bamwita Sofias Nyakisiki. naturokwe ningano turana wo turana wa murimo ni mwine no genda na wa murumo to kumureka nitureba atsi nawe nakora 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 umusaluni nakora by'amasoke amurembo rwambara nakora umuka hamurimo aho tukubera nokora aina abantu beye bakumwizira umuka akabakoraho bakagarukayo. Imbere ni tambureta Brian K2 Brian embera terije embera timbi rene tamburaje nindeba yo asaide yanje embera ne tamburaje abukuba tinkaje ntembera nimbi abukuba nindya ninywa nimfuna sente zanje ninkora family yanje ninjikora buri kimwe cyona tibale kubi so embera asaide yanje embera tere kubi ndiyo nintambura nemba bazaruhanga nurya ntunywa notambura ikintu noreba kirije hati okawangizira ngo music okagitandika bwire ki music nkagitandika 2016 umurundo gwaho go kubanza kuzo mu studio no manyomo shongo zikari kuzo mu studio yaye shongora yate oshanga ngo no buyaye shongo ngo haro aroba okuba kugira ngo kuruga beat oshanga no yote cyesho ngo kitambura oshanga wahingwire ngwa Teresa general beat embere cyiza ryo kubanza yo mu studio reka kugendera rata nyowe obonagire mu studio yanje nakorire mu gizina cyanje nkayiko mu studio na umusiza nanka producer aho yabe naza gukora music yanje yo kubanza akabaroho cyonka akababize munonga yampereza umutabani no yankolire cyonka nangwa akakari bamweto ubwo mwana bakana bamweta Morris ogwambara ogogo cyo kubanza kachikorera kasese ndakuzo mu studio yo kubanza ikabere kasese so omwana kanteka akankora yes akankorera ikintu kiri kurugamuje cyonka habo kugira ngo gaguri umuntu go kubanza tindarugira nanka haraini nkasigara ndi haraini nakora ibintu bikurugamu cyonka habo kugira ngo nanakaliya ka pressure ko boba tingazaga mu studio nindeba ebintu nibingi nindeba ebindi biryoku so naenda kugira ngo intinemu habo kugira ngo ngati nkaza muga cyonka obona mazire gukora nanka kora sinkibiri nahika umutima gwakoraki gwatebekana so na therapy abantu bashemererwa obwekesho ngo hari kikakiri kiha bakana batita abatata mutaye munasamalira za abatata mutaye munasamalire abakali banzire Eva wateba ya Adamu nabamona bwire banzire mibatsi za nikona nabamona bwire banzire mibatsi bakira batete baliki biriro wapo bulama ule moto katinye wenyu muchara bulama ule chibanza tinye wenyu muchara bulama ule moto katinye wenyu muchara bulama ule chibanza tinye wenyu muchara jazi so kuwabatire rapezo waza mu studio uharkodinga waza wamanyira watambura ja beat ekeshongoro wakeshongora no huwabera kikwandikira nyowe mtubyo kumpandikira nkabyanga abo kubanya wote ndashomere so na wampandikira nimbasa kulemwa kuyaho iwe torashomere abacho tarashomere embera kale nkasanga nyinemu obutakwa kale awenje bakabule buke ha bintu bikuba biri yishomero yokabo ino bwenje buke mbweno ko shembo mu class bas nkanagira nkati nkushamba mukanye no bwenje kandi kale tindakwati ya gataho baba ari 50 shangani uri nko muri 8 so najenta reka nyo nkoreki reka mbiruge wabo kuba sente zakaziroho bamaye hankuba kandi bampereze sente cyo kana hikanagirenta niyo reka mbiruge nkoreki nze gukora byanje so
aho niho warigireyo iyo ukatandika ngoma ukazo mu studio ukarecordinga ngoma ati ukarugomura ikihe cyo kushoma ukazo mu kweshongora so nkagira nta ndakanyonyesha ngore byanje tinkubasa kuhandikirwa tubakubasa kumbandikira nyowe nkaninza kuba ninyehandikira umutwe gwanje kandi na hati nyine nyingi ziri mu mutwe naheza kunagira nti nasharamo kugira nti nzukore na kwata embera yakasente nkakwata je nkagira nti nzukore ni nyingi ati obwirowe tokushoma kandi ukota katandikire kugira ngo zo mu ndongoze kweshongora hati wo bwirobo kandi ukora ki obwirobo nyobo namazire utakagira mu kweshongora kandi utakagiye utakushoma ubona ntakagira kushoma kandi ntakatandikire kweshongora kandi omuka nkabanza naturaho na my uncle right now afande Brigadier Mawa Muhindo Brigadier General so kandi yo naturaho nawe ndikura yanyigiso gukora nakura ndikumanya kore mirimo yamane munonga so obuna rugireyo akana weri nkai aze saha ni Brigadier General nakora ale atachi Kongo no mwetoha nibamweta Brigadier Mawa Muhindo Brigadier General I salute you abantu bagitera baza kugitoza harubashubanda zo mucyombe kanjireke baza kugitera gitoze kaha kandi amayininga kunda munonga abo kuba we bari munonga na bueno ndebere kantu kawe harakinde bere ukakozere agency mire na nkarebera na kare amayiga kanyamba cyangwa gangarura second life so dinkaza kugazana zana no boko arimo ninkira koranka nani koranka content yanje ya comedy kira kugikora ndo kugazana amaye konka nyewe ningikora mu mutima gwanje ndo kuyanta at least ntungubure kitinisa cyamahe ninga abantu babarebe baba following abo kwaninga kuna munonga ndemo ba uncles bati abari mu mahoko so nimba respecting amunonga so niwe yakuyambira akagira ati ko turowe yakwegesa gukora yangisa gukora no musiza murungi tayine buzibu yangisa gukora nakura nabana bebo muka ya kali ndo mwana weye nabo mutabani nabanko mwana wo kubanza yankwataje mama wanje mukazi we yankwataje yankuzaje ndi gukora imirimo ndukwega gukora so abona rugeraho na nyina mugenta anko nanyereka manza nashuba kugaruka kusitamaho na mama wanje muka manzi ntandike gukora 10 ndi kubesa aho mama abo kuba mama akarugo muka kare tucyari bana wa tata yaza kusitama wabo so abona rugireyo muka wa anko naza kutandika gukora imbere sente zanje kugira ngo mama wanje abeho wa anko mukaba muri kandi twena tuli hii na hihi chonga wa anko ni handi no wa mama wanje na handi so hato waragayo wazo wa mama wawe narugayo naza wa mama wanje natandika gukora nabanza nazaho by then nkabanza nazaho kazinga kuli akazinga chano mwaro so abona ikiroku natandika gukora ndi kuyembera akasente ndokwaniko hanyanza ndokwaniko butimba ndikufuna akasente nango abona ikireyo kirekano mano kuzumiza kurunje munonga abona ikireyo mama wanje ogo yo muri ko baza bakaza kuganteka mu kazaho ko nakire ngo hati rero kutura heze ngutugarike kumwe ngayaduma brad zakosa man stick zakosa yo so le mitutu byanguyi so abona rugeraho natandika kwata 10 ndi kuzindikira mama wanje muka so narugayo kandi nagaruka ho muka kace na stama ho bwira buke natandika boda ndi kuvuga boda ya pichi watandika kuvuga boda ubu ni myaka nkenga nkanyine nkabona natandika kutunga imyaka momo 15 nomanyembera yo muka yamusije kutandika kweshakira bas so natandika gukora sente natandika gukora nangona na no muchiho munyu nkakoramo nkakora mahonde ndikuronde mpia so gushubura kutakaseso uko kuna hali y'abanyabuzari so uko kona nkakorayo imirimo nyinshi nazaho nasikaho na chapati nakora na yegisabana abana banyoni banyana babegisa gukora chapati kore mpiha abana nibinji nyegisa mapichi na yegisa motoka na yegisa gukora chapati so abana nibankundo mucyaro so imirimo nyinshi nkakora abona rugiraho nagenta nagambara anko wanjogo afande Mawa na mugenta anko nyowe embere yale mayo kuronda kasente tindashomere rondo oranteka nyoni nyenda kufuna umurimo
wa government. Obwe numuzarwa abana nkabanga abana bari kuzarwa nabo. Ito tuzarwa abana mukaga. Aba kuzarwa na tata nomwe mama nomwe. Mama batata ni babiri cyonka mama nomwe. Tujya abana mukaga. Nakwetegereza. Yeah. So atubo nabona baturoko mu cyaro. Nano bari mu cyaro omwe ni musician mukuru wito mubozo omwe navuga kongo navugira mu doti navuga snow tracker omwe naliyo mukana namukada navuga boda abishi babiri bakaswera. Yeah. Tubakiriho bombe. Rwansa. Omwe ndakutwara homwe. Nani ndakutwara homwe. Ntubasa kumwe kuri antu mukwe. Abo kuba abangire culture yanyu nkagikunda abakonjo nimba kunda muno no kugira ngo bakonjo tinga manye kundeshe kubabona konka bakonjo barandebe mazima mu ndebe nirisho runje abishonka mu ndebe serisho runje abakonjo abishiki orumi no bunda kuruma yakastanyine noza kuguma no mvunura neza kumani kwegesa neza kurwega so hatu wagambira anko wajete mazima ndondera karimo government emeronera kemermendije yakunu nkozere ko nkabyarema so anko wawo kwa mugambire ya kugarika muki anko bona mugambire anko akakwata yanteko motoka akantora direct a training naza gukora naza kutabona hikireyo bampereza buri kimwe cyo nahandika nakora interview naziraba abona mazira kuziraba bankwata banteko mu bandi natandikira training buyahwire nanye nafuna mu government. Watandika training nkabandi natandika kutoba watandika kutoba cyonka ruhanga no wamani so narabamu cyo kureberana nezi saha turi aha babiri noniwe uko yo kuyakutire yajya ngo yaza kutoma mahe ukana urakikonzire ninga ukagira tukonga anko no weyanda mukankizemo nkani njikunda abo kuba of course nano mukankani imbare baye nanye ndikwenda urukura n'ugenda ndikura n'ingenda nanye nyenda ngo nanye mbo mukuru so nkani njikunda ubuna mugambire yajya ati tugende so nahikayo nakikora ndi kukikunda kandi kiri hamutema yo mahe kandi ngakunda nangwa kandi yenda kugazamu kongekero kimwe kunarosere tujyo mu rutaro akasheshe ngimu company cye man so wazayo wajoininga life yawe netambureta obwire buna bende training buna bende training ba brother banje ba friend banje ba uncle bakana bampereza yo 10 bari kunsindikira cyo kuriya training kanyi nembera nunji nkani nyine mbera nunja abo kubanka ndi mwana akura bakama banje bonabiri abo babene banyigisa aba instructor banje bakana bankwataje tindafunda bizibu binje so buriya hari umufita ya first time nkareba kujya ati nyowe ni ndio mahe konkani mvuga mukama wanje hatiwe ebye bintu kushanga oyine mukama wawe kuriya already amugiga nabaye nemero mu minji Rizo na yatete ndiye nizaga kuninzoku hati wono bukorota kushanga ngo noza kuriya ukuza kunuza yono bukorota nyowe ekintu echo niza kubanza nasima ho mukama wanje afande kano kakuru we bale munonga mukama wanje taine buzibu mukama wanje mukama wanje taine buzibu no muzire mukama wanje no muzire kandi mukama wanje kuli tukabire twine abantu bona bali mu nsheji akugambira amazima MC agency kabire bonire kandi twena tukabire tuli abagiga tukabire twina abantu balenga mukama wanje no musiza atine buzibu nyoni mwetatata abakuba by then obuyarebere nanko akagirebaho nanka interview yo kubanza akagira ati Brian ati music no jukwasaga nyota wachitozo mu music ukarugumurimo na magenti tata mzeyi abakwanyo already ni mwetatata abakubana eze saha umurimo nuwakundeberera nuwakumpereza buri kimwe cyona so kamugenti tata mzeyi music age wajizamu otine omurimo gundi supporting akasente toka jibasa akagira ati it's okay kine shonga so ati ndebero ine na kosati
namajinti ntimuze nyine kosati nti niye birabira na bitano okwakana atunuza kugenda tunozayo okora ugaruke ntibwe bali muzeyi so muzeyi wanje mukama wanje no musiza atine shonga kandi no musiza ni pastor ni pastor no mubulize wenjiri so no muzire tayine shonga wamugambire kintu nakura nambweno ni musima munonga no muzire kandi ayibara kwenda kundebe ati hariho kushanga ngo niba uri kumuvuga wenka nenga hariho ninyenyenka hati mbona ko kushanga ngo Eliza bana nkwirenka concert nawe bere namangu tayine rugendo konka kuyaka yatunga braptire yatunga urugendo kandi wine kumuvuga hatecho no kikorota kandi nanye kuno nakwe deposit ha show yanje nyowe haba kugira ngo mukama wanje nandeberera kandi nuwakundwa naho nuweza nwali nkatata wade nyine olia anko afande mawa chonkogo nimba nabalyo kutakumanya bikumfa huko kubani nkora chonkogo nwakubali nka ankweze sa so na hatu yanjira ati brand iza kandi nyine kosati ngama zimatinka kubiha MC tinka kwika habo kwa mukama wanje tinka anga kore mirimo yeye nimba nakore ya mukama wanje zeni mzumu yawo so nanye nimbaza nakora imirimo ya mukama wanje kugira ngo imirimo ya mukama wanje niye kuza kundetera akasente akakuza kurugayo indukuzo mu mirimo yanje akateko mundo akateko mundo nakwetegereza oba hata kesho ngora kasako twinire no kahi so akesho ngora kashake ndio ninza kuleta nibaketa nyibirikire dadi bati nakora konjo chonka niza kakora no mwana w'umuganda no wa Masaka so no rugara nuza kwa rurimo nikagira ngo nyibirikire dadi nyibirikire dadi even me ngabirikire mami ngabirikire mami sia lwanzule tu luwende kwa level international nabo bachimenye lwanzule tu luwende kwa refu yaman ate kora so agira ngo nibageta olwanzu lwetu luenda kwa kora sinibageta nyibirikire dadi nyete dadi na nyinkweta mami ya nyibirikire dadi na nyinkweta mami nyibirikire dadi na nyibirikire mami naroheza abantu bashaka gutiku bakonzo naroheza so hati mwakine muradabe mwakine ibi abishoboye konjo munamanya mwako cyawo hana unumukazi w'umukonjo cyawo nyibirikire dadi nyibirikire mami ngabirikire mami nyibirikire mami noza kurwega so akuntu ko riyo noza kutushohoreza sa yona obiro 28 ko kwezi ninza kuba ninkasohoza nambweno MC nisima abantu munonga nti mwebale munonga abantu bakufollowinga music yanje nti izo nkanyine kosati hariho munyoni wanje munonga nibamweta Buruti akanyetaho akosati yeye ajati K Brian umunyoni wanje munonga ninyenda ngo izo performing show yanje na mujindi tsoke nkazayo banyoni banje bankora mpoze nako kushagara kushagatira twagenda na nyenda ngo gumeno nyingiso orunyangoro atunzakuza mukirasi nzakuza so nanye nazayo so nkari abantu bunagira stage nkabikusindikira ukabireba bunagira stage abantu bakankunda abantu bampereza mpiha nanye omukana afuna fizi y'omwana so ninsaba nti abantu muri okwe mwebare kunkunda kandi mwebare kukunda munonga no following music yanje nambone nimbasaba nti ebirwabiro nabitano kwakana ninza kwa ni performing akasese aharonzoro square nyino mwishi witu bakweta Hell Baby ubatire no mwana witu kama witu waha emanzi bakweta Royji akaitera na wakazina bakweta omundu wa mubiri no musasi sa kuunzemu ntebwera mwala wa Farao utebiwe bya utemu yaman yite wanga kupipa ute wanga mulo obasimanyi batya kwanga runyankole so
so nimbasaba nti mwize muze Kasese muze tugende Kasese munkurate kuko munkuratiro mu ruti muze munkurate na Kasese omishi witu aine kosati yamani munonga so na nekindi ninza kubani performing aho ebiro bitano okwa kana nyino mugenyi witu mukuru Wilolo Ngoma omusiza witu emanzi Regi nambwenu Regi ni kunda munonga webale munonga naona za kubaroho tipo umusiza mukuru nibaza kubabaro so nanye niza kubani performing orunakoro abo kubankashaba banyikiriza so iwe unkomuriwe tari mugakiteka teko cyo rukuboryaho ukageti kangire nko mweshongozi nakora nawe korabo ubundi nkagira reveina hikaho korabo nkabiri ninje nango njikore cyongabo kugira ngo bamwe bababine management yagumire kuza kushaba umuntu korabo kuza kuzo mu management bakakwikiriza no banza wakora nka proposal ne banza wakistamira so nkabire ninsaba ngo nkoreho na tipo nanka kolabo nkora hono no mwishi wo witu Hell Baby kolabo chonka nchari muni ngezaho ninza naheza kufuna ruhanga kankwata akanyiguro muhanda murunji nkabakira nkabagambe na Hell Baby yes bakaga kwenda ho kolabo bakahurire binda abagambere nanye ninsaba ngo nanye nkora nabo kolabo nambweno nimba sabasa yono niza kwa nimba hikira bani sabati Paul ari orukumuri mu kamera umushabe korabo ninsaba mukama wanje Paul umusiza mukuru emanzi yahambarara nti mukama wanje akaka video kanje ukarebe kandi kakwikeho nyine mukama wanje MC na mugirenti nambweno ninyenda ngo mukama wanje Paul nize nkora nawo kurabo ninyenda ngo aka video ukatambuze kakwikeho ukarebe so mukama wanje nanye nkakureba wakoraho na mwana wo witu mushi wo witu mama Hell Baby Commando so nanye ninsaba ngo nanye nyigiteho ube wafuna abana babiri bo wakwataho bari kuruka Kasese nikusaba mukama wanje Paul webare mnonga kandi Paul nengira ngo ece wachurira so management ogu nashaba korabo umwana ko gwamukwataho nyenchakare tukamanya nore amukakora Commando na Hell Baby kandi yatambura so Kasese nikereka ngo tariyo mashanyarazi mabi no guwamukwataho nawe no basa kugira ko amuye at least kandi tugumuntu tugira ngo abanji bagira ngo tukamanya na Paul reka bagira ngo tukamanya na Paul kandi mangu Paul tayine mutima mabi na management ye team so ishayo no basa ko yabagira ngo tukine shonga Brian reka tubije tukore niza kuba nisima munonga kandi niza kuba nisima munonga ndi kushima management ya yeye kandi ndi kushima na ruhanga inteye bara kucinkora abakwa one day harobona amusangiraho hanu ya wanu sumaho wanu tambuka ho hano zakakoba harobona amusangira hwaho kanyine ho munywani wanje twamvuganaho namweta anko so nanya akagira tiza twakoraho umushiza mukuru twahikireho twasanga sitamira nabagenzi be yabandi nanye namwakura akashemerera no muntu no mwana murunge tayine buzibu ati arabeshongoze ikindi kimwe kibara kukira kwanga kugira ngo umuntu noje mushaba korabo kongo shanga ngo wamushaba korabo ajya tinaje kwereza atushanga ngo tarakoze mu studio ya mitware 5 tarakose video ya shirinje mitware 10 taragire iki mwana ati korabo yaje kwereza sente zo kugiteka muna promotion ozine ningezaho abo kubani imfuna umushahara niza kugezaho kandi nyowe abantu nikira kubagambira MC inti ka erimu ruhanga tekuza mu bizibu abo kuba nashaba naguma ningisaba ruhanga to akagikiriza akajimpereza na ninzaga kwa ruhanga nko na mushabira ari kujimpa ninzaguma nimusaba sente zo niza kurebeka na wako arika kwereza sente yes niza kushaba yatazukire no murumba bitu twine banywana bita ba N&M Real Estates abantu bateka mu center program meji kandi bakugira ngo bakwinira amataka kwetoro rihanga riona so iyo muntu urkwenda kugura poroti futani cya miliyoni mukaga wabakira ba N&M Real Estates nibakuguza poroti kandi no kwengera higuru miliyoni mukaga miliyoni 10 15 23 na nimo bari kwenda hackers abari kwenda farm
wabakirira ba N&M Real Estates nibabandi bakuguza amataka kandi kintu kibine nibakwata hebicweka waje n'ubusente bwawe buke nibabakira rero gumana shashura mparampora kusobora ukezayo abone bashanga umurembo rwambara kandi kwenda kumayebera kukiraho batera namba zabo ya 0 bibiraba na mwenda 00 ahasigara obase kwa nogamba nabo kandi buri kimwe cyose kwa nkitambura kurunje munonga umusitiri za Nkore Media TV tshine muke Brian kandi nibo tshinaha mweshongozi wamani kandi ogu narga region ya Kasese niyo kurga konka arabura hamwe Kampala riyo narga kuno mu western nanka kuno mbarariyo Kasese riyo so nempika hona nkayubise nuwo muri kureba kandi arubura hamwe so cyo bashaba ndashaba kugira nti at least muhagire muhagire za kandi wasekwa no muhajira no pushing music ye ekintu kibandi kimongeraho kandi niwe kibandi kigita ko mu industry abantu abinji kundi ko batayisa bajyango mu industry harimo bikono byinshi nwekamuza kuza stage rukubero rutaro kayo bagikwima nabo bakwena sente nko kabantu bakure mu MC ninga bashongoza abantu ngoshanga bakure meso butaza na stage iwe eshonga nkezo ninga shebizo mukebe wabivuginemo ninga iwe tukabirebire bana MC nyowe tinka kubiha tinka birebire ebinji cyonka izo abona benyine nanka ndiku performinga na mukama wanje Boruti wa Boruti bakampereza chonka bakugira ngo ababeshongozi bakabari binji kandi uguri bukabwa agenda bakampereza ikizina kimwe nicyo cyana yeshongorira abantu chonka kandi nabo tubaranyikiro kunyereka umutima mubi abo kuba batukushanga nanye nebonatandika ndiyo ni upcoming chonka ndiyo ni ntambura nkahi mu bantu bali nkaba nafazali nyawo wampereza kizina kimwe a stage chonka nanye ndikumanya ngo nanye nakoze reki ndiyo ni ndamborera naho riyo notamba Justin hawe ne kibayire ko so nyoti nkabirebere munonga ebintu byo kugira ngo basiko muguha ntabwo no haraho mwana izo nkamureba nankaho asimu ya nahora ari kugira ati haraho ya ikire bayanga ya nahora ari kugamba bakanagamba hariyo I don't know tunamizuka so nahora ari kugamba bingi cyonka nyoti nkabirebere cyonka nisaba rohangu intakiza kabisanga kandi intakiza kandi bitakiza kumbaho abako batiza wasanga omurubiri bakanyeta musho naza napo faminga munyoni wanje Boruti yanyeta napo faminga zesaha nanka umishi wo witu mama la mama heli baby anyesere kuza kuperforminga nanka management ya mujenyi mukuru awilo longoma yanyesere gukora ki kuperforminga bitahani mwe bari munonga kandi akiri kutureba kimukora n'ikintu ngimunonga Brian naneshaba turi kumariya turi kwenda program basa kuba no sibira abantu batureba ari Nkore Media TV kandi no basa no kutima habo abantu bawe ahasigara turi kwenda program so nango tebarizona mukama wawe urukwereza chance kandi abantu kabo tokira kureba rebeka so ni saba inti abantu bambarra mwe bari munonga webale bwana MC kubali ono nkwatirira kandi abantu banu bali bakubuza ngo ke Brian so webale munonga so nimba saba nti abantu bambarra mwe bali munonga ekimuli mukora okumfollowinga kandi mukakura ta shows anje so nimba sima munonga nimba sima mukama wanje tayine buzibu tayine shonga no muzire ni musima nti ruhanga ayebale kumuhereza umutima gwayine kandi ayebale kumutamu ekintu cy'obuntu okumanya omwana w'omuntu nko kwashimira kubana amukwata so nimba sima nti mwe bali munonga abantu bambarra bwana MC wabara kunkwatira no kubanontera masimu ntuganira ebintu byanje nimbireba nangwa ninguma nimfollowinga na status yawe ninguma ndebe ebintu bishabyonka byo gumanontekaho so nimba nikusima munonga niwe nimba ninkwebaza so nisaba nti music yanje abantu bambarra bagifollowinga banteka mwamani kuko nasaba mukama wanje tipolu ompurikirize kandi ninkikusaba kiri ha mutima gwanje kandi ninki ha mutima gwanje cyonka nisanga ruhanga kikore kandi akikirize kibe kuko nakisaba so abantu bambarara nti mwe bale munonga
obale mnonga ogwayarike Brian kandi mbase kwa numfollowinga platform zezona muze mu checking go MC Mashoko ngoma zina program nekibozi ari Nkore Media TV banyana banje mugumeho mutakaragaho kandi asigara mutfollowinga buri hamwe shahemwe ntwatiri ya Tayari West mbase kwa numchecking go naro content yitu ninga shikomede zitu nzibaziruho shekam basa kwa nutfollowinga Tayari West buri kimwe cyo nakibase kwa kitambura kurungi kandi hari moshongozi wanje nibamweta Bright AB ogo moshongozi ari kwira yake shongoro kasa nibaketa webare so mbase kwa numuze nabo mu checking ho ahasigara buri kimwe kitambure kurungi munonga otherwise mugumeho mutakaragaho Nkore Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo Sekwati Nkore Media vira nkore